Dobar dan i dobrodošli. Gilgameš danas predstavlja za vas. Centralna obaveštajna agencija dokumentovala je paranormalne pojave kao što su NLO i vidovnjaci. Za tajni program jedinice američke vojske Stargate, koji je 1978. godine u Marylandu osnovala odbrambena obaveštajna agencija, vezuju se neki od najčudnijih dokumenata koji se tiču vidovnjačkih fenomena, kako navodi Daily Record. Program Stargate je 2009. godine bio inspiracija za film Ljudi koji zure u koze. U ovoj komediji, koja je nastala u režiji Granta Heslova, američke specijalne snage pokušavaju da iskoriste paranormalne moći kao oružje. U dokumentima kojima je ukinuta tajnost na skoro 200 strana se navode slučajevi prijavljivanja NLO-a širom sveta, uključujući misteriozni slučaj u Wigtownshireu od 4. aprila 1957. godine, kada su 3 radarske stanice pratile NLO koji je leteo i kružio na visini između 4 i 18 km. U izveštaju Nacionalnog istražnog komiteta za vazdušne pojave iz 1964. godine učestvovali su penzionisani članovi oružanih službi. Kako se navodi u izveštaju zapovednika Whitwortha, to je bio predmet od nekakve čudne supstance i oko toga nema potrebe raspravljati, jer po njegovom mišljenju nije moglo doći do greške. U svom izveštaju on također navodi da definitivno nije reč o nečem objašnjivom. Komitet zaključuje da su NLO-i stvarni i da se čini da su inteligentno kontrolisani. Na osnovu dokaza koji navode u ovom izveštaju iznose i verovanje i razumnu tvrdnju da su NLO objekti pojave vanzemaljskog života na Zemlji i preporučuju češće pokušaje stupanja u vezu sa vanzemaljcima, pa čak i izradu posebnih zakona kojima bi se osmislila međusobna komunikacija ljudi sa njima. Demian Van Pevelde, predavač međunarodne sigurnosti na Univerzitetu u Glasgowu, rekao je da ovo ukazuje na to koji je globalni opseg aktivnosti CIA i kako ide razvoj njenih interesa. Po njemu se sve ovo može povezati sa širokim kontekstom hladnog rata. Kako Pevelde objašnjava, razvoj CIA interesa zavisi od mnogo faktora, a neki od njih su procena sovjetske ekonomije, percepcija javnosti o Vijetnamskom ratu u inostranstvu, očigledni komunistički uticaji u Latinskoj Americi, pa sve do porasta terorističke pretnje i ekscentričnih pitanja poput NLO-a i vidovnjaka. Da li smo iz dokaza iznetim u CIA izveštajima uspjeli da saznamo kako izgledaju vanzemaljci ili koja je svrha njihove posete našoj planeti? Pa ne baš. Dokazi iz izveštaja o NLO-ima protumačeni su kao previše škakljivi. Van Pevelde smatra da je bilo važno razumeti kako ljudi koriste svoju kolektivnu svest i na koji način se može upravljati percepcijom ljudi. Po njemu, opisi neidentifikovanih letećih objekata mogli bi pružiti informacije o sovjetskim balističkim raketama ili avionima. Također je istakao da je istraživačka grupa CIA zaključila da Rusi ove izveštaje mogu iskoristiti kako bi stvorili paniku i započeli ultimativni informativni rat. Moguće je da se ovi izveštaji mogu iskoristiti i kako bi se preopteretio američki sistem za upozorenja iz vazduha, dodao je on. Ono što Pevelde napominje prilično je razočaravajuće, a to je da se većina slučajeva NLO-a, kako su otkrile istrage vazduhoplovnih snaga CIA i vazdušnih snaga SAD-a, može povezati sa optičkim iluzijama i halucinacijama, prevarama i pogrešnim tumačenjima. Međutim, za mene lično ovo nije razočarenje, a evo i zašto. Još jednom ću pomenuti Peveldeovu napomenu. Razočaravajuće je to
da se većina slučajeva NLO-a kako su otkrile istrage vazduhoplovnih snaga CIA i vazdušnih snaga SAD-a može povezati sa optičkim iluzijama i halucinacijama, prevarama i pogrešnim tumačenjima. Za mene lično ovo je priznanje jer čovjek kaže većina, ne kaže sve. Znači postoji određen broj koji ne spada u kontekst tih razočaravajućih saznanja. Također ono što je interesantno je da je Centralna obavještajna agencija tokom 80-ih godina prošlog veka bila veoma zainteresovana za parapsihologiju. Poznat je slučaj kojim se u to vrijeme u Škotskoj bavila Deborah Delanoy, parapsihološkinja univerziteta u Edinburgu, a koji im je privukao pažnju. Naime, Delanoy je razotkrila prevaru jednog 17-godišnjaka koji je navodno mislima mogao da savije metal. On je tvrdio da je sa 4 godine otkrio ovaj dar i da od tada savija metal uglavnom pribor za jelo. Iako su 7,5 mjeseci vršili laboratorijske testove, naučnici su počeli da sumnjaju u ovog vedrog i vrlo prijatnog dečaka i postavili su u svoje prostorije skrivenu kameru. Nažalost, ispostavilo se da je reč o prevari, a dečak je, kada je shvatio da su ga razotkrili, i sam priznao da je varao. Prema rečima Delanoyeve, rekao je da je on mađioničar koji je želeo da vidi da li je moguće da se uspešno prikaže kao vidovnjak u laboratoriji. Zašto je agente CIA zainteresovao tinejdžer koji savija kašike i da li je moguće da najmoćnija zemlja na svetu istražuje paranormalne pojave kao izvor mogućih opasnosti? To su pitanja na koja Van Pivelde daje odgovore iz svoje perspektive. Fokus na vidovnjake također zvuči prilično ekscentrično. Ali kada dalje kopamo možemo vidjeti agenciju koja traži naučne studije kako bi obavestila svoje nadređene, prateći glasine da je Sovjetski savez bio zainteresovan za vidovnjake 1970-ih. Ipak, po njegovim rečima, CIA je zaključila sredinom 90-ih da ovaj program nije koristan za njihovo poslovanje. Otkriveno je i da se u okviru projekta Stargates provodio i program Sunstrike, čija emisija uključivala prikupljanje obaveštajnih podataka putem psihoenergetike, uključujući i telepatiju. Ovaj program bavio se slučajem eksplozije aviona Pan Am Flight 103, koji je srušen iznad škotskog sela Lockerbie 21. decembra 1988. godine, usmrtivši svih 259 putnika i članova posade i još 11 ljudi na zemlji. Sunstrike je eksploziju aviona Pan Am Flight istraživao na manje uobičajen način. Naime, 7. juna te godine u istragu je uključen jedan vidovnjak koji je dobio zadatak da opisuje fotografiju rekonstruisanog nosača prtljaga na kome se nalazila bomba koja je raznela avion. Fajl je zaveden pod oznakom "Potreban poseban pristup", a naslov na beleškama glasio je: "Upozorenje, sadrži obaveštajne izvore i metode". Ovaj fajl je sadržao 22 strane beleški, crteža i skica. U beleškama koje se odnose na vidovnjaka piše: "U kutiji je bomba koja eksplodira. Zbog toga razmišljam o bombi koja raznosi osobu. Vidim crveni vatreni i nazubljeni plamen. Nešto vezano za metu čini da mi oči gore." Istraga o Pan Am Flightu je trajala 2 godine, a za njegov pad su kasnije zvanično optužena 2 Libijca. Na pitanje da li su dosjei X stvarni i šta je to neobjašnjivo o čemu govore dokumenti Centralne obavještajne agencije, za sada nema konkretnih odgovora. A da li je prerano da se razvije intergalaktički crveni tepih za dobrodošlicu? Pa možda i nije. Pažljivo gledajte u nebo. Istina je negde tamo. Svi vi koji volite nauku, eksperimente i slično, podržite novi kanal GS Experiments, našeg kolege, gdje će se objavljivati razni zanimljivi eksperimenti.
Treba podržati trud, pa ako vas takvi sadržaji zanimaju, kanal je nov i u opisu videa imate link do njega. Prijavite se na kanal i unaprijed vam hvala na tome. Od sada možete da nas pratite i na Instagramu. Link imate u opisu videa. Podržite nas klikom na like i prijavljivanjem na kanal ako to već niste uradili i budite među prvima koji će vidjeti zanimljivi, obrazovni ili misteriozni videoklip koji budemo postavili. Hvala vam na podršci.